Bishabanele sukile walkilatan kamikesh del kimak olal nip olal kila kamikesh uchikulil tele Yucatán yambalo kana yukeltal walkila ti unos lumil Yucatán chikma tukaten min uheliap tukaten uyandal mayahti mako tile hab hela tu winalil junio umolay IMSS Seguro Social tu tzak hold bile 404.191 mako tak besabo ichil tukaten kayanak seguro tio anchah mediatio bilo beitunu yesik waka kete junio tu habi 2021 y manal 6% yap chahik bilo ichitunek ino helobazo kuchukik tak 34.651 mako tume me yaho bilo soktunu ubin umang tile gudyok o kuchik pahatak chen tulakal unohlumil México tulak turilo 27.367 u kuchil ulumil Yucatán tu bolon kuchilil tu 9 jumpel kuchilil yan tu kuchik pahabin tu yantal meyati mako y chilekino betzokuhetz el gelo tu winalil mayo de 2021 tak tilekino behla 14 jumpel winalilo 14 meses so tu bintung uyaptal mako kuyandal seguro social ti beyusabal holbi yashe ichile yash wakpel ichile yash 6 winalilo 1 meses ile hab yanikon beila tak tu winalil junio 10.852 mako anchah meyatio beitun pek chile ku betal tum nohala chiluka tanranka yanakameya tiulak makilop tursan Umola il protección civil tu casa tu kahil tekash u bintunshan u chahol tal u tsipta u sol civil jejelas tushan basho ku katati kumbet bilti 106 mektan kahil upe consulta kialan yo la jejelas tushan kuchilo kuilal tusyan sahbenjilo yuchu lop beituno kapata que tusutu que le uilal mau u yuchu mishbalti mak le ayuntamiento y te tekasho tzak aholible yashunten yashle kahbeilo tu stak paho telo beto le meyahila holinta tumen Enrique Alcocer Basto hol popil umole protección civil le titun tak pa chile mutstam balilo utiale letie bashku kat pexila bashi tu yan sahben chile uyel el cash tu shkun ku beital mashawaka katak chakile katak tila tu shilo beyo kailak tu shkuchilo yantun sahben chile yuchulop kabeta kut sol civil beituno ka oheltak tush kanan utantal waitan uyuchul talamil tunshan ulaga bashil tunshan umolay diftulum Yucatán yetelupe much kabil ukaba Fundación Telmex tukubo tunshan jejelas tun anta hilo ichileo betian 400 superel silla de ruedas tukahil tisimin María Teresa Bohem Calero ishol popil umolay diftulum Yucatán que alike letie yash hatzila ichile yash hatzil meyahila Koptun 50 jumpelele ti 30 juntulul mako tukahil tisimin 10 espita yete beshon lak 10 jumpele tukahil chemash ichitun letie anta hilo kusaba tu menohala Yucatán ti yandal mako kabetio lenukulilo heltun shankeka wilikesh tu komisionel teko shkanchakan tu komisionel mektan kahil teko etel mayapam lete kaho tus kumbeti upenuk besahilu meya chalus uilal bish biniku hel pahal utoholal kahnal maya kaho ikilbar yolal bashku hantiko de la betan tu menomolay el Centro de Investigaciones Regionales y de Noguchi Uchalo Molay el Wadi Universidad Autónoma de Yucatán Paula del Carmen Ruiz Becerra letikialike yantalamilo hebistun hachpolokil mako matuhanti mak ba malo kutsokole tubing uyap tale talamil hela kutsokole ichimako tushane tubin uyap tatiobe umaniko baluhanto chembalo helan taktun betali beilo matutasik ba malo kutasik talamil ichibuka habobe uchik pahal kohani lo timako tushan ulag bashil tushan letie 6 de julio imbesahil letie zoonosis bashle zoonosisa umpeba tushan kohanil kutsaisik balcheo beitun uchik pahlelo ichilmiso etel peko kutasik tun talamil timako besenti balcheo tulumil Yucatán tulaklu petenel Yucatán 45% titulakal peko yetel 15% tulakal misobe yantio jejelas kohanelo hebistun leptospirosis le debahela kutasik talamil hupatalu tsai saltimake zoonosis yalati le kohanelo ku meashan ku katsayak timako be balche tsaisik le helo bash olal tu mentusan
matukananta balcho yanti mak uyala ma le mako mishtak mako minano uyala ko yalak balcho tu yoto chobe le tu shanu patalu tsayal tiobe watech kabin shimbal dup enna turshan tu balche yang kohanin tie helu patalu pak alte che ola kialik tak minana walak balche utasike yan turshan ula bale le tie kohanil hela leptospirosis upe batun kutasik talamintimak le tie batun shangela le tie bahe yanti kontes walkil le sutu kil hela wen kil bash tu kate samale no la bashok anyo heltal uye tu chikul el tel Yucatán, pues patikesh.